stand in glory. I will see His face, and there I'll serve my King forever in that holy, holy place. Forever singing, thank you, oh my Father, for giving us your Son and leading your Spirit to the work on earth. Azramutse ishengero. Yesu ahimbaza. Yesu akwiriye. By'ukuri numva nezerewe uno munsi. Ndi musanyifu nyo olunaku lwa leero Bashoboye gushika muri ino shengero. okuba nsobodde okutuuka mu kanisa eno. Igihe kyaciye si gito Ekiseera kibadde kiwanvu nnyo fatiye ku gihe twaheruka cyangwa nga njogedde ku kiseera kye twakoma okudda wano kubakyalira ntihenza rwongera umwaka ugira uhera. nga seerimbye omwaka gunaatera okugwako, Ariko nashima Imana naye nebaza Katonda ko yongeye kuduhuza uno munsi ezzeemu okutusisinkanya olunaku lwa leero kandi muyimpera amashyi. era mumumperere omukugalo. Sinzi ko abalongozi banyu baba barigeze kubibabwira. Simanyi abakulembeze bamwe baba balina kye babagamba. Hari ibyo nahisemo twaciye mu rugo Tulina bye twayitamu mu maka, kandi ntibyari byoroshye, tebyali byangu, ariko kubwo gucungura umwanya wanjye naye kulwa kukozesa obudde bwange obulungi bwe bampadde nagira nshishemo gatoyi intahe kampiseemu obujulizi obutono, n'abandi baheje gushinga intahe. n'abalala bava ku bugwayo Kandi obujulizi. nashimye gufata ku mwanya wanjye. Nange njagala nkwate ku budde obwange. Umwaka ushize Omwaka oguwedde abantu benshi mwarumvise baragwaye, abantu abangi mwawulira balwala mu covid, benshi baratashe, abangi bagenda, hari n'abarimu. mulimu n'abaafa. Iyo umuntu apfa mu buryo bw'umubiri Omuntu bw'afa mu ngeri hari y'omubiri, abarimbuka ariko hari n'abatapfadara. mulimu abafa n'abagenda abakitaffe. Ibyo rero byarabaye kandi abenshi twarabyumva. Ebyo byabaawo ate abantu babiwulira. Abarongozi banyu Abakulembeze banyu. ngwaye Bategeera nti bali mulwadde. niyo mpamvu rero ndavuga nti sinzi ko bari babwira ariko bashobora Yensonga njogere nti simanyi oba bagamba. ariko abantu benshi Naye abantu abangi babifata ibintu mengo novuga ngo bisanzwe biri ku bantu benshi. just babikwataga ebintu nga si ebintu Usanga ebyabo. abantu mwese mwingaha mwararagwaye covid. Abantu mwe nabo no mulinzi ogusanga mwalwala Ageze covid. igihe abantu benshi babatumva ngo twagwaye covid ariko bagaca bakira. Waliwo ekiseera abantu abangi bwe bagamba nti ffenna twalwadde covid naye Bigera aho tebawo. umuntu umubwiye ko nagwaye covid avuga ati twese ni twakundi twese bimeze. Ne agamba omuntu nalwadde covid ne bagamba nti ffenna bo tubekiri. Ariko ku bwanjye siko byabaye. Naye ku lwange si bw'otyo byagenda. Naragwaye ndaremba ngera no mu rupfu. Nalwalira ddala n'entuuka okufa. Ngeraho umuryango barihanagura amosozi bati Famiri ne bakaaba ne besangula amaziga nga bamanyi nti ngenze. Imana ihabwe icyubahiro. Naye Katonda aweebwa ekitiibwa. Nagwaye igihe kigera ku mezi hafi 2 n'igice Nalwala emyezi 2 n'ekitundu. kandi igihe cyose nipimaga tora covid. Ekiseera kyonna kye neepimisanga bakwata covid. Nagiye mu bitaro byinshi Nagenda amadwaliro agamaanyi ngira naho umudogiteri aza kumvura muhira. okutuusa ekiseera kye bampa dogita anjanjabira ewaka. Umudogiteri twayenze tuvana covid bakiyitora. Dogita twayawukana naye nga bakyanfunamu covid. Imana ihabwe icyubahiro. Naye Katonda aweebwa ekitiibwa. Naronka amakuru menshi ariko barapfa. Nafuna amawulire amangi ag'abantu bali mu kufa. Abagenzi cyangwa nabo ntari. Mikwano babe mbadde nga simanyi. Ariko Naye ate iyo covid yakweza ibintu byinshi mu buzima bwanje. covid oyo yasika ebintu ebingi mu bulamu bwange. Inkwegera infection generale mu mubiri. Yandeetera infection mu mubiri gwange. Iyo niyo yagira inyikire. Iyo yali yagala okunzita. Kuko nagiye no muri koma mara iminsi irenga 5. Kubanga nagenda mu koma ne mara ennaku zisukka mu 5. Ndamara nk'iminsi irenga 10 atandika irushira ku munwa. Ne mara ennaku nga 10 nga sina kye nteeka mu kamwa. Infection nafashwe umuhogo ndamyuka ngira ngo Infection eyo muhogo nalumizibwa nnyo. abumva igifaransa systeme digestive yose. Abamanyi olufrench nga Wabona muri babukyogedde. icyo gihe umengo ndi umugore
umurwayi wa sida. mu kiseera ekyo nali ng'omulwadde wa siriimu Napana ya sida y'ubumwe ya kera. muri aba siriimu ey'edda Ekimani hafi cyo. naye Katonda w'ekitiibwa Muri ibyo mwebyo ubwo imiti nafata covid w'eddagala ya covid gye nali nga nkozesa natara nteza igisukari mera nk'umurwayi wa diyabete. sitaani yankwasa sukaali Biraduga neyimuka ngera no mu ruhumyi hamwe mpuma. nentuuka ekiseera nenziba Nicaye bwe natuula mpitamo guhumiriza uko gukanura. nga nsalawo okuzibiriza amaaso gange Ariko nkabwira Imana ngo mbega na Bibiliya sitosubira kuyisoma. negamba Katonda naye siddamu okusoma bayibuli Ariko Imana yakabana. naye Katonda yamala Hari ndende. obujulizi buwanvu Ariko umuganga wa nyuma agiye kumvura naye omudokita asemba yanzijanjaba yahisemo kungura ibisukari yasalawo okunzijanjaba sukaali kuko nta diyabete yari narigeze kurwara. kubanga nali sina diyabete Ashaka ku miti mara ikindi gihe nk'amezi hafi 2. namala emyezi ng'ebiri Imana iramfasha biratinda birasubira hasi. mukama yanyambako ndabira wansi Ariko nubwo covid bari bakitora. naye wadde covid bali nga bakyagira abantu Ariko covid kuyikira kwayo naye covid okuwona kwa covid nayigize mu buryo bw'itangaza. nayiwona mu ngeri Ageze y'ekyo muganga arandemesha arambwira ati je nta covid nzosubira kuvura. natuuka ekiseera omudokita nangamba siddamu okujanjaba covid Imana ihabwe icyubahiro. mukama Ariko w'ekitiibwa uyu munsi ndi muzima. naye lwali ndinyamu Ahari ndende sino limara. obujulizi buwanvu sirinza obumala Azogera ikindi gihe naye waliwo kiseera ekirala bazokenera kuyumva abalyagala okuyiwulira mu ndondere cyangwa ingirwa amahirwe yo gusubira guhana namwe nibashingire mu buryo bwabo. wabwe ndifuna chance Kimwe njagala olwalo twogere ku kintu ekimu uko ishengero rya kino gihe dukwiye kubaho ekkanisa era ekiseera kino nga bwe tusaanidde okubeerawo nk'abakristo. ng'abakristaayo Kandi habwa icyubahiro. mukama w'ekitiibwa Hari impamvu mvuze ngo ishengero rya kino gihe. waliwo ensonga njogedde nti kanisa ali ekiseera Kuko kino ishengero ntiribayeho kino gihe gusa. kubanga amakanisa ag'ekiseera kino Kuva ku munsi wa Pentekote ishengero ryaravuka. okuva ku pentekote ekkanisa lyazaalibwa Hari abenshi batwitangiye imbere bahabayeho. waliwo abenja abangi abatandika abavaawo Abo baratambutse baratashe. abo bagenda Hari nabo turi kumwe mu rungano rw'iki gihe. waliwo n'abalala betulamu Ariko ndavuga ngo twebwe b'iki gihe naye njogera ffe abakaakano nk'abakristo ng'abakristaayo mu ishengero. mu kkanisa Imana ihabwe icyubahiro. mukama w'ekitiibwa Imana ihabwe icyubahiro. katonda Ariko w'ekitiibwa ndavuze ikintu kimwe. naye njogedde ekintu ekimu Abakristo ubwacu turi ishengero. abakristaayo nga ffe tuli Ariko kanisa uko dukwiye kubaho mu ishengero. naye nga bwe tuteekeddwa okubeerawo mu kanisa Emwe Imana wambere kumva. omwoyo wa katonda bawukuwulira Uyu munsi turi muri Hope of Glory. olwale tuli mu hope of glory Muyitamo n'ishengero. mugiyita kanisa yekaalu ya mukama Jye ubwanjye ndayita umuryango. naye nze nga nze ngiyita family Wa muri Hope of Glory. kubanga hope of glory Wa muri Miracle Center. oba miracle center Wa muri Gerizon des Âmes. oba gereza emuzamu Wa muri Vivant. vivante Wa no mu yindi shengero. oba mu kanisa eddala Twese turi umubiri wa Kristo. ffenna tuli mubiri gwa kristo Twese turi ishengero. ffenna tuli yekaalu ya Ariko katonda ndavuga ngo uyu munsi wa none. naye njogera olwaleero kaakano Reka tuze tuvuge muri Hope of Glory. kadusooke twogere mu hope of Uyu glory munsi ziri muri Vivant. kubanga olwaleero siri mu vivante Dukwiye kubaho gute tusaanidde okubeerawo tutya muri kino gihe cyacu. mu kiseera kino kye tulimu ekyaffe Imana ihabwe icyubahiro. katonda w'ekitiibwa Uko tubaho mu gihe cyacu kubanga bwe tuli mu kiseera kyaffe bigira inyungu birina amagoba mu bwami bwa data. mu bwakabaka bwa kitaffe Bigira inyungu bulina amagoba mu bwami turimo. mu bwakabaka bwe tulimu Imana ihabwe icyubahiro. mukama w'ekitiibwa Ubwami ekitiibwa turimo. waliwo obwakabaka bwe tulimu Hari ubwami turimo. waliwo obwakabaka bwe tulimu Reka tudatebye dusome. kadusome nga teturuddeyo Turasoma hatari hato. tusoma tugenda soma awateri awatono Turasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ebikolwa by'abatume mu gice cyaho cya kabiri. ssuula 2 Reka duhere ku murongo wa 41. katutandikire ku lunyiriri lwana mulumu Turasoma tumanuke dusome dukirire tugeze ku murongo wa 47. dutuuse ku lunyiriri lwana mu 7 Aho dusoma hari mu bice bibiri. we tugenda kusoma wali mu bitunde bibiri Igice cya mbere ekitunde kisooka afise ijambo ry'umutwe rivuga ngo benshi bahindukirira Imana.
ubona nga bacukira katonda. aho dukomeza dusoma mu gice cyo hepfo Ekitule kyokubiri aho tuza kurangiriza bwe tugenda kumaliriza ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo ekigambo kigamba nti ingene abakristo ba mbere engeri abakristaayo basoma basangira ibyabo gye bali nga bagabana ebyabwe. kandi habicura Mukama w'ekitiibwa mushumba yadufashe gusoma musumba tusaba tuyambeko gusoma. Haleluya. Turasoma mu byakozwe n'intumwa Kadusome ebikoro by'abatume. ariko ndashaka kwibutsa ikintu ko umuco w'abapfuye twese tuba tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Nekanze mumbajukize empisa z'abapupuro bifena tuyimirira mu gusoma ekigambo kya Katonda. Turasoma Kadusome mirongo ine na rimwe anamulumu nuko abemeye amajambo yiwe aho abakiriza ebigambo barabatizwa ne babatizibwa. abongewe kuri uwo munsi Nebongewe bari kuri uwo munsi. basanzweho Abantu bari nk'ibihumbi bitatu bashishikara cyane Neba izo banga. intumwa zigisha banyikiranga okwinjiriza iwanga no kugira ubumwe kw'abatume no kumanyagura umutsima no gusenga. no gusaba. mirongo ine na gatatu Anamusatu umuntu wese aterwa n'ubwoba buli muntu n'atya kandi twumiza n'ibimenyetso byinshi byakorwa n'intumwa. era ebyamagero byingi n'obubonero n'ebikolwa eby'abatume. Abizeye bose baba hamwe basangira ibyabo byose. Bona abakiriza bali wamu ne baba nga basaba kimu mu byonna. Amatongo yabo n'ibintu byabo barabigura. Eby'obugagga byabwe n'ebintu bye bali n'ebyo ne babitunda. Bakabigabaganya bose nk'uko umuntu wese akenye. Ne bagabiranga bona nga buli muntu bwe yali yeetaaga. Kandi iminsi yose bashishikara kuja mu rusengero n'umutima uhuye. Nabo nga banyikiranga bulijjo n'omwoyo gumu mu yekaalu. Kandi iwabo bamanyagura umutsima nga bamenya emigaati mu nyumba eka. bakajya banezerewe n'imitima itagira akarohe. Ne balyanga emmere n'essanyu n'omutima ogutalina obukusa. 47 bahimbaza Imana kandi nabo bashimwe n'abantu bose. nga batenderezanga Katonda nga basimibwanga abantu bonna. Umwami Imana akabongera iminsi yose abama barakizwa. Mukama nabongerangako bulijjo abalokokanga. Amen. Amen. amen Haleluya. kandi habicura Katonda w'ekitiibwa. n'amagambo akomeye Bigambo by'amaanyi nnyo. hari ikintu kinezereye mu kanya Nina ekintu ekinsanyusiza mu kaseera akaweddeko. burya abana baraturirimbiye Abaana batuyimbire ariko je nabyumvise nk'ubuhanuzi naye nga nze mbewulidde ng'obunabbi. kandi abana bacu baraduhanuriye Era abaana baffe batuwadde obunabbi. hari mu buzima bwacu bwa buri gihe Waliwo kiseera mu bulamu bwaffe bwa bulijjo dusanga twarigize ibisanzwe kandi bidasanzwe. twesanga twabifudde ng'ebintu ebiri awo ate nga by'amaanyi. hari kumbura babonye abana baje kuririmba ngaha Olinze kubagula by'abaana nga baze okuyimba wano bakabyita ibintu bito gwe n'obiyita ebintu ebitono utamu no kurera abana oba just n'obiyita nti kukuza abaana. je siko nabifashe Nze si bw'otugera bikute. abana babicubaye Katonda w'ekitiibwa. ariko burya numvise icyabana Naye nze nawulidde abaana kye boogedde. aha hantu nahera Ekifo kino kitukuvu. aha hantu hari mwemuye Wano waliwo omwoyo mutukuvu. bahabwa icyubahiro. Katonda w'ekitiibwa. niyo mpamvu mu nzu y'Imana Yensonga mu nnyumba ya Katonda nta kintu na kimwe cyo kumenyera kiriho. tewali ekintu nekimu eky'okumanyira. abana bateye ntabwo bakaza ngaha Abaana bwe baje ne bayimba wano baratubwiye amajambo ari mu gitabo cya Zaburi. batugambye ebigambo biri muri Bayibuli. Zaburi ya mbere Zaburi esooka sura esooka. batubwiye ngo hahigwa abantu batagendera mu nama z'abandi Balina omukisa abantu abatambulira mu kandi kibiri batahagarara mu nzira z'abanyakibi. oba abatayimirira makubo ag'ababi. ubuhanuzi je nabwaki Nze obunabbi sinzi naho uri kuwabwakira simanyi naawe oliwo nabwo bw'obufunye ariko kubwakira naye kubufuna kona bisaba ko bari kurabakurikira. byetaagisa nti obadde obagoberera. bisaba nimba by'ukuri Byetaagisa nti by'amazima wari gushyira ku mutima iby'abana bari kurareba obadde oteeka ku mutima eby'abaana bye balenga bari bayimba babifashe mu kamenyero. bw'oba nga tewekutenga okubimanyiira.
Imana idufashe cyane. katonda tuyamenye Mu nzu y'Imana kumumenyera sibyo. mu nyumba ya katonda si kirungi okubamanyira Imana idufashe cyane. mukama tuyamenye Ubuhanuzi mu bwaki. ubunabi mubanirize Uyu munsi navuze ngo tuganire uko abakristo bakino gihe uruhare jugeti abakristayo bagiye musirakizo kubaho mu isi. nawe tusana okubera mu nyumba ya Uyu katonda munsi twebwe nkaho muri Hope of Glory uruhare from Hope of Glory dukwiye kubaho gute muri uno muryango. tusanire okuberaho tutya mu family ya Hope of Glory. Reka mbere kukuntu abana baduhanuriye kansokere kungera abana turahiriwe tulina omukisa nitutagendera mu nama z'abantu, bwe tutatamburiranga mu makubo ag'ababi nitutahagarara mu nzira bwe z'abantu. tutayimirira mu makubo gaabwe Hari nta nyinshi zamushira. waliwo obujulizi obungi obwanyambi Umusore yavuze nayo yanduye. omuvubuka ono yagenda obujulizi nebuzisa era nebunyamba Yo kwibikira. yakuba engato Imana yavuze. amiina katonda njagala nnyo Amina. Umurongo wa mbere dusomye olugero olusooka lwetusomye hatubwiye ngo watugambye nti ngo nuko abamenye amajambo yiwe, abemeye amajambo yiwe ngo barabatizwa, ngo abongewe kuri uwo munsi ku bari basanzweho ngo bari n'ibihumbi 3. Uyu yari Petero ono yali petero ngo abemeye amajambo yiwe. abakkiriza ebigambo bye Aha munsi ishengero lwali lunaku ekanisa ryari rigishingwa lyagateekawo ari mu bihe bya Pentekote. mu biseera bya pentekooti Abantu batangiye kurogota, abantu abasogokogera batangura gutuka abantu bari buzuye mwemu yera. ne batandika okuvuma abantu baali batudde omwoyo mutukuvu Zari intumwa nabo bari kumwe. baali batume n'abantu be bali nabo Mani habwa icyubahiro. katonda w'ekitiibwa Batangura kubita ngo baborewe. ne batandika okubayita Ariko batabide Petero arabemeza. naye pita yabakakasa Abajyana mu byanditswe, yabatwala mu byawandiikibwa arabasigurira, n'abavunuulira bulungi abereka ibyariko biraba uwo munsi. n'abalaga ebyali nga bibeerawo kwolwo olunaku Ababwira ubutumwa bwiza, n'abawulira enjiri ennungi ariko uwo munsi naye kwolwo olunaku ngo abemeye amajambo yiwe, abakkiriza ebigambo bye abemeye ubwo butumwa bwiza abakkiriza enjiri ennungi babaye benshi uko biri tubwiye. baali bangi bayibuli nga bwe tugambye Mani habwa icyubahiro. katonda w'ekitiibwa Uyu munsi wa none olwaleero y'ishengero ekanisa mbega tuvuga iki? twogera ki Iyo turi kumwe n'abatizera tuvuga iki? bwe tubeera n'abatalina obukkiriza biki bye twogera Je sinzi uko bakuvuga, nze simanyi kye bakogerako nuko bamvuga sibyo nitayeho, bye banjogerako si bye nfaako cyane nuko bavuga bene data abantu ntabyo nitayeho. okwogera ku oluganda si bye Ariko jewe nfaako bavuga iki? naye nze ki kye njogera Jewe nk'ishengero nk'umwe mu bagize ingingo z'ishengero rya Kristo mvuga iki nze ng'omu mu bakristu njogera ki muri kino gihe cyane? mu kiseera kyange Ariko Petero ngo arababwira naye pita n'abagamba by'ukuri ntibyari byoroshye, by'amazima tebyali bari byange babacokoye, baali babavumye ariko kubwo kubacokora naye kulokobvuma okwo ntibanabivuyemo ataho reka tubaheze. tebabivaamu nti amatawo Ariko katubasiimu Petero ashize amanga, naye pita bwe yanywera yuzuye ubushobozi bwa Kristo, ng'ajjudde amaanyi g'omwoyo mutukuvu ahubwo arahagarara n'ayimirira agira icyo ababwiye. n'afuna kyakubagamba Mani habwa icyubahiro. katonda w'ekitiibwa Yababwiye ibyizerwa, yabagamba eby'obukkiriza ntabwo yababwiye amajambo atari yo kwizera, teyabagamba ebigambo ebitali byobukkiriza yababwiye amajambo mazima, yabagamba ebigambo ebiramu amajambo y'ubuzima. ebigambo ebyobulamu Uyu munsi uvuga iki? olwaleero oyogera ki Uyu munsi uri kuvuga iki? olwaleero ki kyoli Uri mukwogera muri Hope of Glory ngaho. Hope of Glory wano mu family. Uvuga iki? oyogera ki Mani dufashe cyane. katonda tuyambere Cyabandanya. tukyagenda maaso Ariko dukomeza kwibaza. naye Uyu twebuuza munsi uvuga iki? olwaleero bw'oyogera ki wona Uvuga iki wogera aho uri ku kazi? oyogera ki Uvuga kumuli iki ko mugendana? oyogera ki kwega otambula naye Sindashira ku cyo uvuga hagati ya binidani. sinatuuka ku kyogera naabo oluganda bo Mani dufashe cyane. katonda tuyambere Murongo wa 42 hatubwiye anamubiri watugambye nti uko ndagomba kugenda uko aya majambo avuga. njagala kutambula ebigambo nga bwe byogera Umurongo wa 2 hatubwiye ikintu kiri gikomeye. olugiriro olwanamubiri watugambye ekigambo ekyamaani Ngo bashishikara cyane mu byo intumwa zigisha, ne baba nga abanyikiranga okuyigirizibwanga kw'abatume no kugira ubumwe no kumanyagura umutsima no gusenga.
ne mu gusikimu ne mu gusekimu ne mu kumenya imigati ne mu gusaba Imana ihabwa icyubahiro. katonda tuyamenye Reka tugaruke muri uno muryango. kadukome mu famire eno Imana ifashe cyane. katonda tuyamenye Ariko mumenye ikintu kimwe. naye mumanye ikintu kimwe Niko shingira kuri uno muryango wa Hope of Glory. ndi ku famire ya Hope of Glory Ariko ndiko mvuga bose. naye ndi mukongera kuba Kugira ngo tubona twihe igicapo cyiza. kubanga tusokoro kivanagera Kugira ngo muri bishengero. cyengera ko kalisa Abantu bamaze kwemera ibyo Petero ariko arabavuga. abantu bamara gukiriza kwitabye bari mu kubagamba Mwene majambo amaze kubemeza icyo mwebwe Imana ariko aravuga. ngo yamara kubakakasa umuriro w'agatonda cyari mu kogeranaye Ngo bamaze guhindukira bakabatizwa uko batubwiye ngo byari ibihumbi bingahe ngo bamara gucukane babatizibwa ngo batugambe byari ngo ibintu baciye bashishikara bagenda amaso mu by'intumwa zigisha. mwebwe abatumwe bayigiriza Mwene majambo mu bigambo birara bari kubabwirwa amajambo mazima. bari mu kumurimo bigambo birambo Kugenda muri abo majambo mazima ne bagenda amaso na gutamburira mu bigambo nabo birambo barabwira abandi nabo ne bigambo barara bashishikara mu by'intumwa zigisha. ne bagenda amaso gukora ibyo abatumye babayigiriza Ngo bongera bashishikara n'uburyo kugira iki kugira ubumwe. era ne bagenda amaso na gusekimu Imana ibafashe cyane. katonda tuyambenyo Bashishikara no kugira iki ubumwe. ne bagenda amaso na gukora ubu Ishengero rya Kristo risaba kugira ubumwe. kanisa ya Kristo yetagiso kubera no bumu Muri Hope of Glory sinzi uko bimeze. hofu fugurori semanyi wagiribitya Ariko umushumba arabizi. nayo musumba kimanyi Ariko ikirenga ibyo data nari ekisukurumye ko kitapa ari muguru Imana ihabwa icyubahiro. katira wekitiyo Hope of Glory n'umuryango muto. hope of glory family entono Tubirabisha amaso n'umuryango muto. moyo tubira bisa n'amaso gafi Ariko family entono imbere y'Imana usanga ntabwo ari umuryango muto. ye mu maso gakatonda si family entono Imana ihabwa icyubahiro. katonda wekitiyo Bibiliya iratubwira ngo aho babiri cyangwa batatu bayibwe tugamazi izina ryanjye. aho ari ababiri b'abasanzwe bakuzanye muri yange bera mu makati Muri yawe Hope of Glory murenzi babiri murenzi batatu. hope of glory kusuka abasatu babiri Umuryango twokwita uciriritse muto imbere y'Imana. family igiye gusorobwa ama entono mu maso Ku gakatonda bantu babiri cyangwa batatu. yagutandikira ku bantu babiri b'abasatu Murenze batatu. n'umusukurumira ku bantu basatu Rero imbere y'Imana mu maso g'agatonda mu maso yayo mu maso g'agatonda ntabwo muri umuryango muto. muri family entono Ariko biratubwiye ngo reka ngo tugambye ati ngo bashishikara mu by'intumwa zigisha. bagenda amaso no gukora ibyo abatumwe baba Uyu bayigiriza munsi hari abantu bari ngaha ubu rero n'abantu bari wano babyaye ubutumwa n'umushumba wanyu ngaha. abapfuno Ariko birasaba ko mushishikara mu byo babigisha. yetagisa kugenda amaso kuri ibyo Babagaburira basomesa ibyo Bibiliya iduha ngaha. bino bari ibyo tuba wano Barihabwa icyubahiro. mukama tuwe abo bekitibo Sinzi ko muri kumenya imibare y'icyo bita gushishikara. simanyi wabo mpurira burungi okugenda amaso Iby'intumwa zigisha abatumwe bye bayigiriza bwari ubutumwa bwiza. yari enjire nungi Mu yandi majambo mu bijyanye birana kubishishikaramo okubikora kugenda amaso no kubiberamo kuko mu majambo babigisha okubera mu kigambo cye kuba basomesa mu ndero babato okubera mu mpisa gye babawa bakagenda nk'uko nabo bagiye. ne batambura nabo babwe batambura Manifashe cyane. oba ne bakora nabo babwe bakora Muri Hope of Glory ubu rero mu glory turiko tugenda dutambura tuti dukomeje mu bumwe tugenda amaso tunokora ubu dushishikaye mu byo batwigisha. dukora ngo batwigiriza Manifashe cyane. Umwe wese baribaza ngaho. uromuye n'abari yebuze N'amajambo akomeye. bigambo by'amani Amajambo akomeye. bigambo by'amani Ngo no kumanyagura umutsima ngo no gusenga. no kumenya Biri mu bintu bine bakomeza. Bakomeza mu by'intumwa zigisha. bakora Bagakomeza mu ibyo abaturage bumwe. bayigiriza Kumanyagura imitsima no gusenga. nebagira amaso no bumu no kumenya imigati no gusaba Imana ihabwa icyubahiro. katora abo bekitibo Jewe yabwiye ngo kumanyagura imitsima. ekigambo kitugambye okumenya emigati Reka ndababwire ikintu kimwe. kabagambe kite kimwe Mu gihe cy'intumwa ishengero ry'itanga. mu kiseera eky'abatume kanisa nga lyagatandika Abera barakunda guhura abatukuvu bari bangala okukungana kugira ngo basangire. basobole okugabana Ariko hari amasangira abiri bahora bakora. naye waliwo okugabana okwa mirundi ebiri gwe baliga bakola Gusangira ryera waliwo okusembera okulungi hariho no gusangira bisanzwe. waliwo n'okugabana okuli awo jasi okugabana Ngo bamanyagura imitsima. nga bamenya emigati Baba bari mu isangira ryera. bwe babeera mu kusembera Baba bari mu okutukuvu gusangira ibisanzwe. oba okugabana esibo Ibyo mu bintu ishengero rya mbere ryakomeza gukora. ebyo biri mu bintu ekanisa mu byo byagize okora Ariko ibyo byose
naye bibona byabawe intumwa zimaze kubemeza abatume nabo bamaze ibyo kubakiriza barimo ko bitari ibyo igihe bari mutiritse ibyo bari kubahibaza bari uwo munsi ko bitari ibyo igihe bajya baroboza ko bizera nakubaje ko guturuka Kristo ari umwami nebakiriza ati Kristo yikabaka kuko Petero yabanje kubabwira ngene bamwishe Peter yasoko kubagamenyeje bamuza ibyo abahanuzi bari baravuze nabajukiza abanabiye bongera maze gacumita mu mitima yerane bafuruta mu mutima usomye haruguru gatoya bosoma na gatono ngo barabwiye Petero bagamba Peter ngo mbega abagabo bene data ngo tubigenze gute basajya baruganda tukore tutya niyo mpamvu hatwasomye yesonga no gutsomye bamaze kuvyemera bamara gukiriza bamaze kuvyumva bakavyemera by'abasigura bamara gukiriza ne barebe bagamba bahindukira ne bacuka bati bashishikara muri ibyo nabo ne bagendera mu bashishikara ijuru mu byo mu bumwe ne bagendera mu bumwe bashishikara mu byo kumanyagura imitsi ne batambulira mu kumenya imigati no gusenga none gusaba bayifashe cyane katonda tuyamenye ishengero rya kino gihe ekanisa la kisera kino ukwiye kubaho dusanike kubiraho tutya hari ibintu by'urufatiro waliwo ebintu abantu tutagiha agaciro abantu bwenga tetukyaliwamuwe hari ibintu by'urufatiro waliwo ebintu abakristo twahebye abakristo bye twareka kandi ibyo bintu iyo tubikora ate ibitego bye tubikora imana irigaragaza katonda yeraga imana ikadukorera ibikomeye mukama nadukorere by'amaanyi imana ihabwa icura katonda wo kitiibwa navuze ngo hope of glory njogedde nti kuko hokogulu turaba n'amaso nga bwe tulaba n'amaaso nk'abana b'abantu nk'uko ari nk'umuryango ng'abaana b'abantu nti famire entono kuko hamwe muba muri abo mwenyine gusa kubanga bamanga muli wano bokka bashobora kubaharura nsobola kubabala ariko icyo wumva umushumba hano barabazi ikigira mwese naye kyemanyi omusumba ariko amawagoba hari n'ayandi mashengero waliwo n'amakanisa amalala usanga n'umushumba atoshobora guharura abantu osanga musumba tasobola ariko kubala nagenda bavuga kristayo ikintu kimwe naye amagambo ekintu kimu nayo n'amahirwe neyo chansi ko umushumba ashobora kuba abantu mwese omusumba kuba mwena nga abamanyi kandi habwa icyubahiro mukama wekitiibwa wemuli niho muri wemuli cyane nakomeza hepfo gatoyi kangende wasikatono umuntu wese aterwa ubwoba buli muntu yena n'atya kandi twumva n'ibimenyetso byinshi byakorwa n'intumwa ebyamagero bingi n'obubonero n'ebikolwa byabizwe abizeye bose baba hamwe bona abakkiriza baali wamu basangiye ibyabo byose ne babanga bagabana kimu mu byonna ngo amatongo yabo n'ibintu byabo ebyobugaga byabwe n'ebintu bye baali barabigura bakabigabanganya nabyo ne babitunda ne babigabiranga bona nk'uko umuntu wese akeye nga buli muntu bwe yali yeetaaga agomba ngo umuntu yumvirize ahantu ishingiro ry'imana njagala mupulirize ariko ndavuga badde njogera aya n'amahirwe kuba mwari na bakeyi eno chansi gye mulina okubanga muli batuufu mushobora kumenyana nga musobola kuba mwena nga gato mwemanyi batubwiye ngo mu byo bakomeza gukora mu bye bagenda maaso nakola ngo harimo no kugira ubumwe waalimu n'okubeera n'obumu ngo no kumanyagura imitsima n'okumenya emigaati ngo no gusenga n'okusaba by'ukuri gusenga mushobora kuba mubikora ebyamazima mulinze kubanga musaba hari gahunda nyinshi nzi mufise muri maporogaramu yanyu mu yo gusenga waliwo porogaramu nyingi ze mulina ez'okusaba biranashoboka ko muri mwe hariho bene data baza barahubuka bo bagasengera mu mago yabo kisoboka nti abaluganda mulimu abasiikalire wakati waabwe ne basaba bakanabagendera mu bihe byo lumu ne gusenga lumu musuma n'abakyalya mu by'okusaba ariko hari ikintu kimwe naye waliwo ekintu ekimu bibiliya iratubwiye ngo bayibuli tugambye nti bobo bo ngo abizeye bose baba hamwe abakkiriza bonna babeera awamu ariko ikintu ngo bana babwire si kimwe naye kyenjagala kubagamba si kirala uyu munsi pasita ntaza kwimuka olwali omusumba tagende kuseguka ngo aze kuba kurya mushinga nta agende abeere kuyo uyu munsi sinjya kwimuka olwasi kuseguka ngo uze kubana n'uno musore ngende mbere n'ono muvubuka ariko reka ndabwira ikintu kimwe naye kanga amagambo ekintu mu ekimu gihe cy'intumwa mu kiseera eky'abatume ekiseera kibi ubwo niko byari bimeze ubwobwotu bwe byali bari mu muriro udasanzwe wa mpemu yera baali mu umuriro baali mu muliro ogw'omwoyo omutukuvu bari mu mavuta adasanzwe ya baali mu Mpemu Yera. mafuta ag'amaanyi g'omwoyo omutukuvu barumva yuko kubaho kwabo bawulira nti okubeerawo kwabwe ari nkaho yesu agarutse ubwo nyine yesu alinga akomyewo mu kiseera ekyo bariyumva yuko bawulira nti igikwiriye ari ekisaanidde ukuguma hamwe okubeera wamu mu bumwe mu bumu mu gusenga mu kusaba gusangira mu rwose kusa mu kugabana by'ukuri basabanye by'amazima ngabona ngo bayobe n'imitima itagira akarohe n'emitima etera ngo okusa n'imitima ihuje n'emitima egiri wamu
bana habicubaro mukama hari w'ubuzima ababico gihe bari babayeho wari wagira abadisire tubye bari tubayeho n'efesi yo tubeturi niyo mpamvu navuze ngo singoma ngo nimukeje kwa pastor yesu anameti techete gisase kugende no musumba singoma mugende muje kubana na mwene data saga ngende mbere no Uganda ariko biratubwira ngo baba hamwe naye bari tugamati bo bagenda wamu dushobora kuba hamwe fedisoro kwera wamu bibiliya iratubwira bebe tugamba ngo ni byiza ko babavukana babana nyakuba kirungi Abanyarwanda kwera wamu uyu munsi byo bibabaje urwara ruma lyanako ko mwene data warasindamye uwo Uganda narwaragwe no batubimanyi nababwiye ngo tugarukize gato muri Hope of Glory bagane tikatukwemo mu Hope of Glory turi kumwe muri Hope of Glory natura mu Hope of Glory akagwara sindamye narwanda sikimanyi akagwara sindamye banga aroya wazene yakura sidasindamye afuna kabiri sikimanyi yagira ikibazo mu kazi sindamye afuye ubuzima mukumwe musimanyi ariko bitubwira ngo kubara naye Bible tugamba ati baberanga wamu mwene majambo hari ibintu byinshi wali wabitiye bingi mu buzima bwacu nk'abakristo muramu bafega abakristayo ariko kwa urufatiro nga byeganida kona kugira ibintu by'akamenyero byo twamara gufura mvuga kumanyira turahaka tubifata minene netubikuwata bitagasa twasura kuri agaciro ka tetwanda mo kubi ubwendo bwabyo fashe cyane katonda tuyamenyo n'ishengero ngiye kanisa muri kino gihe dukwiye kubaho mu kisera kino dusari dokubera ututi hari ibintu by'urufatiro tubitabayemo wali wabintu ebingi betutabiberamo tudashobora kubona imana nga tetusoro kuri hari abakatonda ibintu iyo tutabirimo wali wabintu betutabiberangamo tudashobora kubona ikiganza cy'imana nga tetusoro kuri umukono gwa katonda mu byaffe imana ihabwa icubahiro katonda w'ekitiibwa imana idukeneye mu bumwe katonda twetaaga mu bumu nico kintu cyo imana ibanza kudukenera kintu kyoka mukama kyayagala ijambo ryo riratubwira ngo ekigambo kyekatonda kitugamba nti nk'abakristo ng'abakristayo turi ingingo tuli z'umubiri umwe omubiri Wa Kristo. ogwa kristo Amina. imana ihabwa icubahiro katonda imana idufashe wetu cyane mukama tuyamenyo imana idufashe cyane mukama tuyamenyo dukwiye kubana tusaide okubeera by'ukuri nk'ababana tusaide okubeera by'ukuri awamu nk'abavukana nga mu Uganda uko bitubwiye ngo bayibolo ngero tugambye byiza ko abavukana bari kirungi abooluganda okubeeranga awamu uyu munsi mwene data ashobora kubura buli lunaku oluganda asobola kusolenjala mu nzu iwanjye mufise agasitoke ate mu maka galenganya sitooki sibyo bene data si kituufu sibyo bene data sibo tube kiri uyu munsi uko turi ngaho olwanga tuli wano ntihabuze umuntu tewabuzeewo omuntu mu rugo rwiwe mu maka ge arafise nk'ibiro 200 by'umuceri alina nga kilo 2 z'omuceere isi kakawunga alina 10 za arafise kawunga nk'ibiro bingahe by'ibiharage oba kilo ariko ngazi nta muzundi z'enjawulo mwene data ntubari ngaha naye waliwo lumulali wano uyu munsi aho tuviremo ngaho olaba tuvira wano tuza kuruhuka n'icyashira mu nga tagenda kufuna kyagenda okulya mani dufashe cyane mukama tuyamenyo ngo intumwa abatume ngo nabo bari kumwe bose naawe baali wamubona abo bose ariko barahinduka ariko barakizwa bona nga bacuka nga balukunga ngo barabana babeeranga ngo awamu nta muntu yari afise ibyiwe tewali mutere yali ayina ebibye umwe wese yumva ko ibyo afise buli omu yawulira ati byalina ibyiwe si bibye agiye kubisangiza abandi byamusigabana ubwo n'abalala ni ishengero ry'ikike Ariko kanisa ry'Yesu dukwiye kugenda olusana kubera wano igihe kiragoye ekiseera si kyangu musomye haruguru gatoyi bw'osoma ku katono bamaze kubaza petero bwe baamalala okubuuza pita tubigenze gute tukole tutya musi yarababariye ngo yabagamba ngo nti niyikiza n'iki gihe kigoretse mwerokole ab'ekiseera kino nga bwe kitali kyangu imana idufashe cyane haleluya unkurikire neza amajambo ariko ndababwiye mungorere obulungi nababwiye uyu munsi bagambye twelwa leero ntihabuze mwene data agira atahe tebabuze oluganda yagala kudde waka ntihabuze guceza kurya nga talina kyagenda okulya ntihabuze mwene data ari ngaha mu nzu tebabuze oluganda ali wano yaraye ubusa yasuze enjala hariho uwundi waliwo n'omulala afise kawunga alina akawunga ewaka arafise agafuko k'akadisi muceere wale arafise agasenke k'amavuta alina olita 5 za muto arafise n'imitwaro n'ibi canke ayitwara itanu 5 n'ezisuka ariko hariho mwene data rero waliwo n'omulala olwaleero ari ngaha ali wano ariko ararira imana ali mu kamere ariko katono arasaba mana asa mukama ariko ngenda yabwira ikintu kambagamba ekintu kimu nk'abakristo ng'abakristayo by'ukuri turi mu mpemu yera ebyamazima nga tuli mu mwoyo mutukuvu mpemu yera batwemeza mwoyo mutukuvu yatukakasa iyo ufise ibyo ubona ufise mu rugo bw'oba ng'olina byolaba ewaka reka nabwira ikintu kimwe n'ibanga kambagambe ekyama hari ibanga nize waliwo ekyama iyo kinayiga ufise ibintu bw'obeera ebintu twebona mu nzi wawe twebera mu makaago umenye ko tegeera nti imana ntishobora kuguha katonda
bagukeneye nabisuse ko ibintu bajya reka witanga ndababwira ikintu bene ntagambe cyo bijya n'ikintu ufise rero mwina bijya ufise mwina harimo n'ibyabaye mwari mune byabarara nimba urarufunguye baba gusura muri ukaba uzi yuko hari n'agafuko hari ibigize k'ibindi bihari ngoma y'itoro n'agasaho ko akaniba senga imana saba katonda mani habwa icona mukama wetu senga imana saba mukama usabe mpemu yera usaba mutukufu akuyobore akurebere ushikirize wabo munyerezo utukirize n'umurara n'ibyo intumwa abatume ngo amatongo barayagura ibyo mugana n'abatunda iki kirundi kirakunda nanje gusoba ngo barayagura niko birivuga nange ngo barayagurisha naye abaga bati babitunda icyo kirundi cyiza je n'iconzi barayagurisha babitunda uwarafise ibyo afise byose by'amatungo yarabitunda nabiretarara nebagabana uko umuntu wese ngo akenye mu muntu yari ababyitaga ntawe arafise ibyiwe tewari nomera irebibye ntawe arafise ibyiwe tewari yera uyu irebibye munsi tubayeho gute ebare ariko tuyoboza twishyiga turavuga ngo turindiye ko kristo agira agaruke rero tugamani turize twifuza kwita gutora ishengero akumana twifuza n'kanisa gutora ishengero ritari mu bumwe babagera kucyuzino kanisa gatega ogogo gasangira natabagabana twifuza gutora ishengero tagera kudogorone kanisa ridashishikara mu by'intumwa zigi ngategenda amaso na gukora ibyo batumye bayigiriza nihuta ikintu kimwe tukire kide twe ishengero ry'ubu ekereza twubakiye y'isakiro ku rufatiro rw'intumwa turi n'abahanuzi turi ku batume b'abanabi iby'intumwa zigisha turi ku musingi ibyo abahanuzi bahanuye iby'abanabi baragura nibyo turiko turabamwo ibyo turi mu kuberamo iri jambo ry'imana cye kigambo cy'agatonda nibwo rufatiro rwacu gwe musingi gwa fe imana habicura gatonda wetiwa uyu munsi none uba rero nk'ishengero tubayeho gute nge kanisa turiho reka tukiba dukwiyeho kubaho gute dusare dukubiraho tutya imana idufashe cyane mukama tuyambere ngo kandi iminsi yose bashishikara kuja mu rusengero era abo no kubagenda amaso bagera umutima kuri uhuye n'umutima ugumu imana idufashe cyane uyu munsi turaza mu ishengero imitima idahari urwara tujya mu kanisa uyu ga munsi turaza mu ishengero tukicara hari inyuma tujya mu kanisa ntituri mabega turiko turavuga umushumba nga turi mu kugeya umusumba uyu munsi tubicara harya dutura wani turiko turavuga mwene data tugeya uruganda uyu munsi n'ishengero urwara ni kanisa turaza mu ishengero turingira mu kanisa twibereye kuri telefone hariya turi kusimu wani turiko twivugira ibindi turi gukogera ibirara mu yandi majambo mu bigambo birara imitima ntihuye imitima tegira tuba wawe twazanywe na kimwe tetware tibari kintu kimwe imitima ihuye imitima igira wawe tuba tuje kurondera tubira n'ikintu cyo kurondera twategeza kugenda twese tukigabanyeko cyo twagenda kurunya kera kugera kera tukifunyeko dawudi we yavuze Dawidi yagambati ngo naranezerewe igihe bambwira ngo tuduge mu ngoro y'uhoraho nasanyuka kisera cyabangamba tuyingira mu nyumba ya shitangi mwana habwa icubahiro haleluya hari banga dawudi yari yarahishuye wari wacyamanje mu ngoro cyabikuri y'uwiteka muri nyuma hariho y'agatonda kugabana wariho niho gushengera gushengera mu kirundi cyiza mu rurimi ururungi gushengera ukugabana sinzi ko mu cyumba sibona mu mubiri kera abantu benda abantu baraduga ibwami bari ngamu bagiye kubaza gushengera ngabitu hano bagiye gushengera yabazi ko atahagabanye yabamanyi tira agenda kujya bakanga inachafu iyo tujya mu nzu y'imana twingira mu bagatonda by'ukuri turagabana ibyamazima tufuna iyo tujya mu nzu y'imana twingira mu bagatonda bibiri dusaba bible dusaba ko tuzana imitima ihuje okuleta imitima ejiri wamu imitima ihuje imitima ejiri wamu dufise inama imwe natwina panemu ko tuba tuje ku mwami uko kubanga tuba twizeri ubu umukama tuganira wako umwe rero abantu b'icyo gihe abantu b'ekisere ekyo bakomeza kuja mu rusengero bagenda basongira mu kanisa iminsi yose buri naku ngo n'imitima ihuje ne musumba ndabe nyambura umusore bowe bimuvubuka kugira ngo umukobwa kanaka mbone turakomo akunda ndabe anyite ko ndi mubera ampigati ubwo ndi mu mutwe mutima ngomba kumuresha twakubereka kumukwana mbega by'ukuri nza mu ishengero mazima nyingira mu kanisa kugira ngo naka mbone sigundi ndabe by'ukuri namusaba akazi bwe musaba umurimo aza kandi ngo nduwera akambe turakuba ndi mutukufu iragatsindwa mu izina yego tuba muri nyama ya yesu ry'imana hebu sitari tukugira muri bagatonda ihuje n'imitima ejiri wamu yo kurondera imana yakunonya katonda yo kumva icyo imana itubwira yakurya katonda cyabwira kuko abantu dukunda gusenga abantu twagara dukunda gusaba kubwira imana uvuga bagatonda ariko ntidushaka kuba mu rugezo lete twagara kubera aho mugezesima twumva icyo aho imana turira mu kama cyatu tuje mu kugamba ishengero tubere mu kanisa imitima idahuje imitima gategiri wamu kumva n'icyo imana itubariye ne tutondera mu kama cyabwira imana idufashe cyane mu kama cyabwira
abandi wabo bamanyagura umutsima bamenye emigati bakanezerwa nebasanyuka ngo banezerewe ngabasanyufu ngo n'imitima itagira akarohe n'emitima egitarina obukusa ngo bahimbaza Imana batendereza Katonda ngo kandi abo bashimwa n'abantu bose era nabo ngabasimbibwa n'abantu bona. reka ngaruke ku kintu kimwe nk'ishengero uyu munsi wa none dukwiye kubaho gute Ekanisa erya rero dukwiye kutya ibyo bakora byose none bakoranga babikora banezerewe babikoranga basanyufu ngo kandi bashimwa era n'abantu basimbibwa n'abantu bona bose mukama w'ubutira uyu munsi wa none sinzi wewe orayo simanyigwe ariko kubwanjye ndiye neze kurangene mani ndagerageza kwimenya ngezako kwemana nubwo ntukwimenya wese wagerezo kwemanya Imana tuzi kuruta uko twiyizi reka tubona tumanye gusinga mbega reka by'ukuri bw'Imana nk'abakristo iby'amazima nd'abakristo dushimwa n'abantu bose dusimbibwa n'abantu bona reka ndabivuze ikintu kimwe kama tukize kintu kimwe mu gihe twarutsemo mu kisera kitwavamo bivana n'imyaka afite iyo mpamvu muzi uko kisinzira n'imyakagenda n'isonga ry'ubundi bose abenshi bari ngahandazi ndabaruta mu myaka abandi abarero kimanyi basinga mu myaka batari bose baba gasibona Imana ntabwo icubahiro mukama w'ekitiibwa Imana ntabwo icubahiro mukama w'ekitiibwa mu gihe twarutsemo mu kiseera kitwakuliramu si kera cyane rwose sedda nnyo twumvise ngo banaka barakijijwe bwe twola nti bangundi balokose nubwo baba ari abanyabyaha bwe babanga baali bakoze bebi bakabona bakijijwe ne balaba balokoze barabubaha balinga basamba ekitiibwa baravuga ngo babandi bagamba nti baali bakubi bari bazi ingeso z'abakizwa baali bamanya empisa z'abalokole ingeso zabo bari bazizi empisa zaabo baali bazimanyi ibyo bakora baba babizi bye bakolanga babimanyi uko bagenda baba bakuzi entambula zaabwe nga bazimanyi uko bambara baba bakuzi era ennyambala zaabwe nga bazimanyi imvugo zabo baba bazizi enjogera zaabwe hari ibibanza batabamo waliwo ebifo bye balinga tebaberangamu batababona waliwo abantu be balinga tebabalabangako bashima n'abantu bose ng'abeebazibwanga n'abantu nabo mu bona nzu y'Imana ubwabo bagashima ne mu nyumba ya Katonda nabo ne beebaza ne bawala obujulizi ariko uyu munsi wa none naye lwaliro wakakano nababwiye ngo turaza no mu ngoro y'Imana mbagambe nti tuyingira mu nyumba ya Katonda ariko muvuga mwene data twicaranye naye nga ndi mu kugeya oluganda mwene lwetugenanye data yicaye inyuma yanjye nga ndi mu kugeya oluganda tudde mabega niko muvuga umushumba nga ndi mu kugeya omusumba ari mu niko kutukulembera muvuga umuvugabutumwa yatugendeye nga ndi mu kugeya omuwulizi yalukyalidde fashe cyane mukama tuyambe nnyo mani dufashe cyane mukama tuyambe bashimwa n'abantu bose basimbibwa n'abantu bona uyu munsi wa none hariho agahazi olwaleero waliwo obukusa kubera iki tudashimwa n'abantu bose lwaki tetwebazibwa n'abantu bona tetusimbibwa n'abantu bona hari ikintu kimwe mwe mu Imana mbwira waliwo ekintu omwoyo wa Katonda gwe gwangamba muri bya bindi binene ko nababwira intumwa abantu bagenderamo mubirire bade bagamba batunje kuba batambuliramo tutari mu bumwe okuba nga tetuli mu bumu biratuma nabo hanze batodushima bireeta n'abali wabwe nga tatusiima okuba nga tugeyagana biratuma n'abari hanze batodushima bireeta n'abalala reka butatusiima ndababwira ikintu kimwe kambagambe kintu icyo kimu gihe abantu abakizwa bashimwa na bose ekiseera abalokole bali basimbibwa n'abantu bona atagatosi kari kuri kubanga balaba nti tewali ekibi kandi ekiri mu ku bo kubashima era mu kubasiima byatuma abantu babifuza byabaleetera abantu kubegomba byatuma abantu bifuza kumera nkabo nga bireetera abantu kubera ariko ngabo uyu munsi wa none leero waleero aho duca ngaho hanze wona wetuyitawo abantu wabwe bavuga abakizwa uko abantu bameze bawubwira abakulunga bwe bali bagatera ibyatsi ne babakuba eby'omutwe rimwe na rimwe bakabandika n'ibara obande babasiga ebifu bakumva batokwifuza kuba mu buzima bw'abakizwa ne babona nti turasobola kwegomba okukolera ega mulamu mbe bwabwe nkabo mbere ngabo kandi hari n'ibintu nkora nabo batubikora ate nga ninabyengulabo nga tebabikola gute nokizwa ndokoke ntya abakizwa bagisambana abalokole nga bakyeyera abakizwa baciba abalokole nga bakyala abakizwa babbizi batugenda ku kabutike kunywa akayoga abalokole nga bakyalya omwenge abakizwa bakiraguza abalokole nga bakyasamira abakizwa bagisakura abalokole nga abakizwa badakundana abalokole nga tebagalana Imana idufashe cyane mukama tuyambe nnyo abana nababwiye ngo abana baduhanuriye mbagambe nti abaana ngo batunagulire narizi ijambo nk'imwe Imana yampaye ngo dusangira uno munsi kubanga mbadde manyi ekigambo mutundu kyagala hahirwa abadahagara mu nzira walina omugisa batembera mu kkubo z'abari ez'ababi kandi badahagara mu nzira z'abari era abatembera mu kkubo gaabwe Imana idufashe cyane mukama tuyambe nnyo reka nza guheza sinteba nangende kumenya sigenda kulwawo kubw'umwanya bampaye kuba akaseera ke bampadde reka umugoroba wabanje kuntwarako gatoya naye banteho katono ushobora Imana imwe umugisha mukama gw'omukisa
anyongera kandi anyongera agasenge ariko ndavuga gato ndababwira ikintu kambagambe kintu umwami kabaka Imana kabaka katonda wakabongera misi yose abama bakizwa nabongera buri naku ababeranga nga barokoka reka nsubire mbere haruguru gatoya kantandikira buri katonda bahimbaza Imana batendereza katonda kandi nabo bashimwa n'abantu bose nabo nga basimbwa n'abatubona umwami Imana kabaka katonda akabongera imisi yose abama bakizwa nabongeranga ko bulijjo abarokokanga nababwiye tugitanga mbagambe gatujja gatandika ukuntu nk'abakristo dukwiye kubaho muri kino gihe engeri ng'abakristo Yerusalemu okubera bifise inyungu mu bwami bwa data buli n'abantu abubaka wa katonda iyo dushimwa na bose bwe tusiimibwa nabona iyo by'ukuri abari hanze badushima amazima abali wabweru bwe banga batusiima bibatera kutwifuza bibaleetera okutwegomba bibatera kwifuza kumera nkatwe bibaleetera okwegomba okubeera ngaffe bibiliya yatubwiye ngo bayibuli tugamba nti umwami Imana kabaka katonda yamabongera bama bakizwa yabongeranga bulijjo abarokokanga bene data abaluganda hope of glory hope of glory nimba mwifuza ko bwe mubanga mwegomba nti no mu cyumweru gitangura ne next Sunday muzoba mwapanuye ngaha mwongeye ko ahandi hangana muberenga mangazi y'ekifukiranga kiranga kino ntimuhave mwibaza temulowooza ngo bizova ku mushumba wayo biriva ku musumba wawe ika no ntimuhave mwibaza temulowooza nti ngo biva kuko abaririmbyi baririmba mubigera kuba tebayimba wayumva bayimba no ariko birava neiva uko nk'abakristo kristu muri uno muryango hope of glory mufamily of glory mubaho ngabo muberawo mubumwe mugira mubumwe mulina musangira no mukugabana n'izo ngeso zanyu mu mpisa zammwe bituma mushimwa n'abandi bibaletera gusirimwa n'abalala bakabifuza neba bigomba maze Imana igakomeza namwe kubongera iki katonda ne nabongeranga ko bulijjo barokoka kuko ivyamwa twama banga ebibala bye tubala nivyo bikwega abandi bye bisika abala ivyamwa twama ebibala bye tubala nivyo bituma abandi babyifuza bye bireetera abalala kubyegomba nabo babere ngaffe Imana ifashe cyane mukama tuyambenyo uyu munsi wa none olwaleero ishengero tubayeho ekanisa turiho ishengero ry'iki gihe ekanisa eragasala kubaho tusale tukubeerawo kugira ngo by'ukuri mazima Imana tugore ikora mu buzima bwacu katonda tulabenga ekkola mulamu waffe Imana ihabwe icyubahiro mukama tuyambenyo hari ibintu byinshi ushobora kuba wifuza uyu munsi waliwo ebintu ebingi ushobora kugira ko uno munsi waliwo ebintu bingi byeraga tukona kulwaleero mugo nyakuri mu ishengero naye mubanga oli mu kanisa ritari mu bumwe nga terimu olumu tegenda abwira ikintu kimwe kamagana ekino kimu Imana ibaraba katonda baba nko abatululire muri hope of glory mwabafulolo ibarabira hamwe ebatululirira wamu nimba harimo n'ibikumbi mubanga waliwo ebintu ebitateredde Imana ibarabira hamwe katonda batululira wamu kuko kubanga data yaratanze mwemu wayo kitaffe yawaayo omwoyo gwe ijambo ry'Imana yatubwira ngo ekigambo kitugamba nti umwemu w'Imana n'umwe omwoyo gwa katonda guli gumu tegenda abwire bene data kabagamba oluganda aho bitameze neza waliwo etali bulungi mutegerezwa kumubona olina okumulaba kandi mumurabisha amaso y'umubiri tomutulula amaso g'omubiri murabisha amaso mu mwuka mulabisa amaso g'omwoyo yaratewe kubanga ekanisa yalagibwa tulina n'amaso g'omwoyo harimo abasenzi mulimu abasabi kandi n'abato barabasenzi era n'abatasaba sembyemuye mulina omwoyo mutukuvu abakristo kino gihe abakristo kisa ntibagomba tebagala guha ikibanza mwemuyera okuwa ekifo akorere muri bo akolere mu bo kuko ibi byose turiko turavuga bino bino byetwogera ata mwemuyera ntibishoboka tewalima omutukuvu tebisoboka obumu tebuyinzika okugabana nta tebukiyinzika gishumbo wogira tosobola no kubigulirwa kumva ko nta kawungu ufise n'okubeera mu ushobora ugasangiza abandi n'akabuga kulina tusobola n'abalala nedda ata mwemuyera nga tulina amazi mutukuvu tebiyinzika ntawokora mu mubiri tosobola kuba mu mubiri tebisoboka Imana idufashe cyane mukama tuyambe no Imana idufashe cyane mukama tuyambe dukwiye kubaho gute tusaide okwera tutya ng'abakristayo ba kiseera kino mu kanisa mu muryango dutuye family gye tulimu muri hope of glory hope of glory muri miracle center mu miracle center muri vivan mu vivante n'ahandi n'abalala hari amajambo y'ubufati waliwo ebigambo tubonye uko intumwa zabayeho muri icyo gihe
sorry tubonye uko intumwa zabayeho muri icyo turabye abatumwa ngabo babera mu kisereco n'abo babwiriza nabo baburiranga bamaze guhindukira Imana bamaze gutukira gatoya ko batera bahindura ubuzima bwabo nabo bacusura mu bawe uyu munsi wa none rero turakizwa turokoka ariko twagomba kubaho rero twagara kubaho ubuzima bwa busanzwe mu buramu ba burijo ubuzima busanzwe mu mbere uvuga uburamu bwa burijo bagera kugira ko ubuzima bw'abandi bose bwe buramu ubwa bararabona dushaka kubaho ubuzima twagara kubera wo buramu bw'abantu badakijije no muri wabara abatari dushaka kubaho kugira ubuzima bw'ubwoba twete kubera kuba bwo kutya ubwoba bw'ubuzima okutyo ko buramu ubwoba bwo gupfa okutyo ko kufa Imana idufashe cyane kama tuyambaye hari indirimbo mwaririmbye waliwo urima rumayimye sinzi ko by'ukuri si Kristo bose ko yitahura uba muri avuze madri ngo ku ngoma ku mwami ngo ari ku ngoma kuna murundo ti kabaka cyari kuna murundo urupfungo yarutsinze bunguri ti okutya yarutsinze kiwangura bunguri Imana irabicyubahiro mukama w'isitibwa umwami Yesu arabicyubahiro mukama Yesu w'isitibwa abaririmbyi abayindi bo kumbura niba baririmbyi bataho bo bayindi reka bibategeka twese twatahura biga bibi fera twategeka n'iboro twatahura biga twategede umwami Yesu ngurupfu kabaka Yesu okufa ngurupfu okufa yarumize ye yakumira uvuga yarukubise impaga kugamba yarwambura ariko okufa yakuwambura nababwira ikintu reka amagambo kinde kimwe kuko ivyo ndavyibutse ko amajambo niko ndababwira ebyo mbijukije kwega ngo twakijijwe twarakutanga tugomba kubaho nk'abantu bo hanze betwara kubera aho n'abatabarara abantu batera mu tugomba kubaho mbaraga nk'abantu bandi batari mu bwami bwa data twetanga kubera aho ngabara abategura ngo basace ubwoba bw'ubuzima wosanga abantu gatuna okutya ko cyane bafise ubwoba bw'urupfu obandi wosanga tuna okutya ko kufa ariko nagira ngo ababwire data twese dupfa reka amagambo twete dufa twese dupfa twete tufa n'ikiga ndirimbo yavuze uyu murimba kintu kiyazo uyu munsi wa none uyu rero urashobora kumbura mu buryo bw'umubiri bosora kwanga tunda mugire mubiri uyu mubiri ntusha kubwira ngo agira accident umubiri bakawuhamba sora kwanga kwa izidupfa zikereze dupfa Bibiliya iratubwira ngo wewe tugambati kera ega niko ndavuga twebwe ayandi mahanga njogera kufa wano ngo nta mana twari dufise twari tetuna katonda nta byiringiro bya kazoza twari dufise twari gatetuna subi ngo twari abo gupfa twari bapfa ariko muri Kristo Yesu naye mu Kristo Yesu ntidupfa tetupfa abakristo rero tubayeho abakristo turi tugomba kugira ubwoba bw'urupfu tetuna kubera Kubera iki? rwaci kutabamo mpemu yera ubutabera mu mwoyo butukufu cyane kutamenya amabanga y'ico bari okutamanya bibaza ko bari nk'abo ibyacu hanze noroza ati bari ngabara bibaza yuko bapfuye mu mubiri birangiye bayoga ati rwe bapfa mu zamwe nefwe tetufa icyubahiro mukama w'isitibwa urupfu Yesu arukubise impaga Yesu akuwangura turi muri Kristo Yesu nga turi mu Kristo Yesu iratubwira bebe tugambati dufise ubuzima bw'iteka ryose tulina obulamu obutagwawo utizera ivyo obutakiriza ebyo obutakiriza ebyo ugira n'ubwoba bw'ubuzima ofuna okutya oko ugira n'ubwoba bw'urupfu ofuna okutya oko Mana ifashe cyane mukama tuyambeyo abakristo b'iki gihe abakristo b'ekisera kino ubwo niko nabivuga n'abenjogede bariko barabaho nk'abahombe bari mu kubeeraho ng'abali mu losi kubera kulw'ensonga ntibariko barinjoyinga tebali mu kusanyuka tebali mu kukwatagana icyo ubukristo buri mu buzima bwabo ekyo obukristo kye buli mu bulamu bwabwe kuko abakristo dufise byose kubanga abakristo tulina ariko tugashatse kintu kuduga ku rugezo naye tetwagala kulinya no eddaala kumenya icyo turi okumanya ki kye tuli no kugenda uko twategerezwa kugenda n'okutambula nawe tusaidde okutambula no kuba mu byo twategerezwa kubamo n'okubeera mu bye tusaidde bituma okubeera hari dutakaza bituleetera busula bintu bituma hari inyungu zimwe bituleetera amagoba gamu z'ubwami turimo ag'obakabaka bwe tulimu zitadushika nga tebidutuukako Imana ifashe cyane mukama ariko tuyambe ukuntu rero abakristo ba kino gihe abakristo ekiseera kino dukwiye kuba waliwo engeri tusaidde okubeerawo uyu munsi wa none olwaleero turumvise amajambo menshi tuwulira ebigambo yuko birungi abandi babayeho ti abalanga bwe yuko babaawo ishengero ryabayeho ekkanisa nga bwe lyali kandi niko kristo agomba ko turi bube era kristo nga bwe yali atubeerewo uyu munsi wa none olwaleero ushobora kuba uri muri kino kibanza osobola kuba mu kifo kino by'ukuri mazima uhora uraba abandi bene data okutunuulira abantu abalala uhora uraba abari mu nzu y'imana okutunuulira bali mu myakatonda kumva by'ukuri n'owulira nti umutima wawe omutima gwo kumengo ti
ntiwofata icyemezo tuzokwata ubukakafu cyo kwinjira muri uwo mugwi rwakwinjira wabizera mu kwinjira mu grupe y'abakiriya umva bikuri mu mutima wawe urundi umutima ngo ibyo ubona ku bandi byo tururira kubarara ntacyo bahinda tereke bacusa ariko reka ndakubwira ikintu reka mugambe turi kimwe abandi ntibahanga amaso abarara tubatunurira ariko hanga Kristo netunurira Kristo yeka amen amina hanga Kristo amaso tunurira Kristo uyu munsi birashoboka warakisoboka ko mu nzu y'Imana ariho wari ukenewe timunyuma gatana kwa baretagisa kugira ngo uzane ibihinduka urete ejuka kugira ngo by'ukuri wamibyanga mazima ubarebe bara hindura n'abandi ebitusana barara niyo mpamvu uyu munsi Yesu ngara cyubahiro ubuzima bwawe uramugo nyamwaza mu nzu y'Imana muba mwige muri utarakira gatanga agakiza sorry utarakira agakiza rega turafura uburokozi hari ukuntu wangengeri ukwiriye kuba byose ariko kubira abantu babayeho abantu nawe mu baba gihe cy'intumwa mu kisere cy'abatume ishengero ry'igitambo ekenese ngara ariko gatanga dukwiye kubaho wote mu bisande kugira ngo kubira by'ukuri twitege umwami wa mazima Kristo turinde Kristo kuko Kristo agiye kugaruka barangagenda kudama mu bangu hari ukuntu dukwiye kubaho wangengeri zero kubira kandi turi no mu ishengero turi mu kanisa hari amajambo menshi Imana itubwira wale bigano biji mukama by'ukuri hari ukuntu wigenjeje mazima wale by'ukuri uri bigano mu ishengero ariko udahuje umutima n'abantu uri mu kanisa rero si by'ukuri uri mu umutima ishengero n'abara uri wa muntu ukunda kuvuga abandi naye uri mu kanisa Mwene majambo y'umuco oyaga ukomeye. okugeya barara reka ndabwira ikintu kimwe ubigano bera uri mu yobo bibiliya ivuga mu gitabo cy'ibyahishuriwe intumwa Yohana bayo tugambe tu Wimbwa. mu kubikuri wa Yohana ngwimbwa embwa ngo abarozi abarogo n'abashakanye nabo ngo ntibazora mu bwami bwa data tebali reka abagabo mvuge bagatora ijambo ngo imbwa kabugambe kigambo ati embwa Mwami Imana bibiliya ivuze abashakanye mwese mu gicariro bayo bagamba bibiliya ivuze aba abarozi mwese mu gicariro bagamba tarogo bibiliya tumunga ivuga ngo tiki imbwa neba bagamba tembwa Mwami mfashe cyane Amina. iyo bibiliya ivuze ngo imbwa bayo begamba bibiliya ati ivuga ngo imbwa kibaite niba abantu bakanwa bebali bantu niba abantu abo bamunwa bebigambo niyo bibiliya yita ngo imbwa bayo beyite wabo ngo ntibazora mu bwami abo tebali abo bakaba bagatora Imana ifashe cyane kama cyambe ushobora kuri ngaha mu ishengero osora kubira wa ufise umunwa ngori no kanga mu Ruganda iryo jambo ntiwemere ko rikomeza kwitwa ekigambe tukiriza Imana ifashe cyane kibere kugusha ushobora kuri umuntu wa muntu mu ishengero ocho sora kwanga ushobora urugambo kuba kumbure kandi osora kwera yewe Imana barakugendera baba tukuvura gutambira kumbura mu muco ukora nuyandire data sokora mu ariko Ruganda ntugikore neno uyu munsi olwarero urakwiye guhindura osade kugira ngo gukira by'ukuri mazima ube mu ishengero ubere mu kanisa ngabo Ruganda umutima Ngabo ufise urukundo muri no uri mu bumwe kwambara nyamara icyo ufise wabazina usangize bene data Bwana Ruganda. yewe Imana kuyoboye ati tangi wewe tukuvuga amategeko kigambe mukama w'umutima kandi ndabifashe cyane mukama cyane ndahamagara abo bantu ngenda kwita kuri abo abantu bantu uzi bagomba gukiza kwabagabo Nyamuneka, bogabori by'ukuri ugomba kubaho nk'uko ishengero rikwiye kubaho muri kino gihe ngoyaga kubagaho maze mandikereza bibiri cyabisozuraho osora kwinjira kugira ngo by'ukuri usumba abayambere n'ubu muhombe kuba gusa amajambo y'umuntu uremeye gukora rose ushobora guhaguruka aho osora kwimira wanawori ushobora guhaguruka aho osora kwinjira wanawori tuweza kukota kwa mkilomo urashobora guhaguruka wanawori wanawori utarakizwa atunarokoka uyu munsi ashobora kubona amahirwe yawe uraroreze banga icyasiyo utarakizwa batunarokoka twese dukijijwe nawe fena bwe tubanga tunarokoka aherere tucubahiro ukama w'ibitiwa ariko amahirwe aza rimwe naye chance ya muri amahirwe aza rimwe ku muntu chance ya muri ku muntu icya kabiri cyo kubiri nk'abakristo ngaha mu ishengero ngaho kristayo mukanise ijambo ryose ryajya gukora mu majambo ikigambo ijambo uri muntu wa muntu ukunda kuvuga abantu mubango y'urugambo nyama by'ukuri muhemu w'Imana urakuyobora ati kora iki ugasanga ntiwagikoze kuvuga abantu abanga moyo mutu kuva kwenda ngama tukora kintu nongera tukora imire masirata Imana yatugira neza mukama dukorera Imana Imana irahembura mukama atanga Imana y'imbabazi mukama yongere yewasisa restore ademo kandi cyose yongere gukomeze akunyweze mu kuguha ukumva mu gukuba kugira ngo kumurira ukore igikwiye kuba mukuru akore akuwe nyama ntawe wumva ujyana na bene data waba yati ntabwo tusaba Imana no igufasha uyu munsi mukama uyu kuyambere munsi ni umunsi wawe
urwara ruri kugira kugira ngo by'ukuri mazima ibi bihe byo kuba mu gishengero ebisera byo kuba mu kanisa muserakiro ngo nk'uko bishimwa n'Imana nawe busibone kandi abantu katonda bose ngo badushime n'abantu n'abagusinze tuko dushima ukwiyemera si gusima ko wana dushime batwifuze mbaya rusima batwegombe kugira ngo tuba bakuru abenshi mu garuka tuberere abandi mu bakabaka bene data bakabaka ukaba uri ngaho hantu haguruka rubanga wurimirira twese dusenge fera dusabe kugira ngo Imana itugire neza mukama zikorera ubu ndabizi neza kimanye buronji si kenshi tuyoboka Imana si kenshi tuyoboka Imana sigurira ndakuri tukire iyo gatonda turi mu ishengero gutera mu kanisa kanabwira ikintu kimwe kambagambe kimwe Yesu nagaruka Yesu barida umwe wese azokwitaho gatwe kiwe buri mmoja kwitaba kururwe azokwitaho gatwe kiwe aritaba kururwe dushobora kuba turi muri korali dusura mu kwaya dushobora kuba turi muri korali dusura kwera mu kwaya ntawe nitayeho sinani yafudeko ntawe nitayeho wundi ngasimura gwe fafa ariko icyo nzi Yesu azogaruka ku bwanjye nace mari Yesu agenda kururwe abantu bavuga ubutumwa Yesu Yesu aje Yesu bata ni ku gatwe kawe yo kurwange nyamba ni mu rugo kubera umufasha wanjye mbadi makana mu Yesu wange aje Yesu bata ni ku gatwe kawe kurwange kandi bifashe cyane ukamati yange nyo we musari bitameze neza mu ishengero urwara wale utaterede mu kanisa niba uvuga abandi bobambogeye Ahaguruka. imirira kandi uyu munsi ni uwawe urwara rururo biratubwira ngo abenshi barinangire mu mitima yabo bayo tugamba bandi maze babona bashaka kurimbuka bagera ku kurimbuka reba tuka mu busagizi bwawe niyo mpamvu Yesu ngarawaci biratubwira ngo bayo tugambye ati ijambo ry'Imana iyo rije ikigambo cy'akatina bwe kijya girizira ubusa kigira werere narangije I'm finished wumva ko yohaguruka kugira ngo dusenge bone ntusubira kubimira dusabe murare mwene data wundi tutururira uruganda murara murare mwene data wundi tutururira mutumurara ariko haguruka nayimirira ariko nyambara amahoro reba ngamirembe by'ukuri wumva ubayeho mu bumwe mazima no mwene bene tinyo data by'ukuri nyumva wumva ubakunze bone tinyo wangada atari urangada cyo wunga bene data niwicaye tura niwicaye weturire by'ukuri nyamba wibaza yuko hari bene data kugira ngo babwiye n'ubu hari unuza gushika abwirirwa reka tubare bajya tubaza bihari reba ngo bega muntu w'Imana uruganda haguruka nawe tugusenge yimira nawe gusabire ngiye kurangiza nenda kumaririza ngiye kurangiza nenda kumaririza akaririmbo muva kuturangiza tugiye gusenga ninakayimba kinjagara tumaririze akaririmbo k'uruganda akayimba ku ruganda navuga ngo roho Ntagambane. jangu ti mukawera ngwino subira mwako
Tukwaniriza abantu turaguhaye ikaze muri iki gitaramo. Tukwaniriza abantu Turaguhaye ikaze muri iki gitaramo. Tukwaniriza abantu Turaguhaye ikaze muri iki gitaramo. Tukwaniriza abantu Turaguhaye ikaze. Tukwaniriza abantu Oh, kugira ngo wumve ko habe. Mukama Abari mu Amen abari mu zanubwe. Abari mu urukundo. Abenga batuwa Duhe kujya kuryamya byawe. Oh Mukama Duhe kujya kuryamya byawe. Tuwe kurya kuri Kugira bayacu ngo tubashe kumenya uko datasha. Tuwe gutanga twebwe bayacu Kuryamya byawe. Tuwe kuba kuri Kugira ngo tubashe kugenda uko datasha. Tutambaye Mukama n'abayacu Twitagurira umutwe. Mukama Tutagira akaruhi. Yesu Twejejwe. Gaturi batuwa Dukundana. Yesu Tutavuga abandi. Gate tugeye abana Tutagira ishari. Gate tunawe Tutagira inzigo. Tunamusuka Hari amashe. Yesu None yarasekere bushatere. Nirasekere bushatere baseyere. None irakere bushatere baseyere. Imitima yacu iciye bugufi. Imitima y'abayobozi Turabimenye ko hari aho tutagenze ukugoma. Tutegereze turabifata Turamenye ko hari aho tutagendeye mu rukundo. Tutegereze turabifata mu mukama Ijambo ryawe riravugana. Kigambo cy'ugira Mu rukundo rurihaga. Utwagazo Hari aho tutihanganiye bene data. Ntagurikiriza Mu rukundo rureza ko. Utwagazo Hari aho tutarengeje ko. Bagomba wirukanka uhindura imitima yacu. Cyuse mitima y'abayobozi Bagomba uyu munsi uhindura ingeso zacu. Cyuse mitima y'abayobozi Kugira ngo tuzatukubone. Isura y'abayobozi Ngo muri icyo gihe benshi bazovuga ngo mwami mwami. Mubariga amatika Mbaraga b'abayobozi twakoreshejwe ibitangaza. Twatwara by'abayobozi Mbaraga twavuze izina ryawe. Bakoze inyaro Mbaraga twakijije abarwayi b'izina ryawe. Babonyaho ibinyaro Uzobabwira ngo nimugende bakore inzira. N'abagama tumugere muri Kuko abayobozi sinigeze kubamenya. Kuko batagendeye mu rukundo. Kuko batagendeye mu bumwe. Ariko twaravuze ubutumwa. Ariko twararirimbye. Ariko twaravuze urukundo. Kemitima y'abayobozi kurabyo Twese tubaza amaso ngo Isoni y'abayobozi Isoni y'abayobozi Yesu isoni Kitakere isoni Uduhe kwihanganira abadakomeye. Gusengera abanyanzigare. Urukundo rurihanga. Urukundo rurarenza ko. Urukundo ntirugira ishari. Urukundo ntirugira inzigo. Gusana. Mukama tugufana nawe Haleluya Tugufana nawe Fill us, Holy Spirit. Oh, fill us, Holy Spirit. Twuzuze mwewe. Tujuze moyo tukufu Twuzuze mwewe. Tujuze moyo Tutagufisa ntitwohimbara. Ate tugire gusora sayo Tutuzuye ubwiza bwawe ntitwohimbara. Tugire uburuti Dukoreshwa nawe mwewe. Mukama dukodeswa nawe Shindi dukoreshwa nawe mu byo tuvuga. Yona dukodeswa Shindi nawe dukoreshwa nawe mu byo dukora. Yona aba Shindi dukodeswa dukoreshwa nawe uko tugenda. Niyo twabasha guhindura.
turagushimiye akanyakeza tukwebaza mudasira turagushimiye ko iyi imitima yawe tukwebaza mukama turagushimiye ko ari ibigiye tukwebaza mwana wari wese kandi kubizingira ko kuba akeneye yawe turagushimiye wewe yera turagushimiye turagushimiye ko kuguhanga wabona ko twongere benshi bakitwa kandi tugutegurira umugeni kuko uri hafi cyubahiro cyagushaba amashimwe cyubahiro amashimwe murakoze iyo bari inyuma kwicara bashobora kwetumira